Sanaba Hokre Sandra Morangini Tangani Haibo Hoda, Moramasung Tanga Nigimarta Sound Unkatnakre, District Administration CRP Sigi Makada Timbatamkre Amadi Ising is out over the Sarkana Lord with Todambu Prazakiana Penadre. STB Pauming Tabib Singh Taramok Sabulun Pau Sandon Pizri India Prime Minister Narendra Modi na Hokibahi Noaidigi Levak Sin Betuna Sananba Hokraba Goods and Services Tax GST Manipur Susanaba Hokre Central GST Commissionerate Manipur Musung Commissioner of Taxes Government of Manipurna North Eosida Leba All Guwahati High Court Complex Ke Department of Taxes Ke Kamal Holda Honobi Matung in Hodokre Taramadu the Chief Secretary or Navkishore Assistant Commissioner of Taxes RK Khurkisor Amasung GST Commissioner Manipur Gi Daigong Dins Pamaisu Surgaki Superintendent of Taxes Y Indrakumarna GST Hogdokpasina India da Indirect Tax Kilamda Thoidokpa Khongthang Amu Oirgani Masina Sel Thungipal Loktoktuna Amatoiba Tax Rate Amatoiba Kekhel Ama Thamduna Lebak Pungbagi Integrated Economy Ama Sangwatnaba Lambi Piragani Haike Maru Masai point Hondo So, was not young, I never mentioned the government, my administration, say government takes country members, theory, government key administration, the tax collection, the Colonial Praja, the Zumai benefits me and government, benefits me and people money, the job creation in Colonial. Matam Kyagi Mamangagi, Sandra say, Moirangini Madi Tangagi, Oigadabani Haiduna, Kendra Nigi, Miamna, Yetnaduna Lakiba, Asigi Subsaba Lekaima Governmenta, Nasi Pava, Tabida Maram Oirega, Nasi Tanga Musung Moirang Miam, Marta Sound, Unkanam Tokre, Nasi Morang Kendrugi, MLP Sir Sandra Lusingduna, Sandra Tourist Resorta Uzara Taba, Sangbada, Tangagi, Miam Nahrotuna, Atingba, Tamlokpadagi, Nakal Anigi Marta, Ningai Sangliner Cape. Nakalani Gimarta Kut Thana Ratuna Nung Tazinar Kodagi Bisnupur Police ki ASP Jogasandra Singba Police Team Namatam Sana Irang Laksin Hobodagi Todopa Sopan Yahudre Nakal Anigi Irang Adu Laksin Navahonavada Blank Fair Tobuluna Terga Cell Cameron Kapi Sendrage Koivada Tapa Tanga Kendra Taba Banner Kaya Moyang Lomdagi Lakpa Irang Holvasing Amangata Tuan Crepe Hokiba World Environment Day Numita Thang Kendri MLA T Robindrona Sandra Lambi Medianda Maikom Hangdokiba Memorial Stall Amasuk Miamna Into Badagi Police na Lokat Crepe Irang Asinamaram Oirega Morang Ketel da Ketel Pamliva Singnasu Thong Lonsin Raga Sandra Lomda Punna Thomjila Padagi Morang Ketel Kaike Morang Amasung Sandragi Marakta Gari Senakide Thang Part 2 gi Pradhan Binaranina Sendragi Singkong Pundrabi Muising Thangada Electoral Roll Sanba Mui Ngaktani Makal Kudimaki Savatangi Tabak Kudimak Thangana Pakat Ngaktani Sendra Si Thangari Adum Oiduna Laki Heidi Protection Mari Lena Tau Tabakudima Wamni to welcome the way. I do a Diana the lady from Sida ML and a banner to Zilagata without information out of the Wachida Message. Amoromda Morang Kendrugi MLP Sir Sandrana Malemgi Sanabigi Matungina Bot Tadabagi Hak Lamga Toido Pomari Lena De Sandra Si Village number 53 Morangi Land Revenue Recota Sanduna Ngasi Pova Morang Oidun Lakli Voting right lay Haiduna Sandra Tangig Oy from Toke Haiki Mahivisiga electoral roll the Yauraga constituency Magi voter or Havaga Kenavalagani Angagi Impal the labor loy namak mayum loy na other Lerakan the vote lepisini other lady but Sangang the lady by Impal the lady Bokonung the lady Mayamse Madu Akwegi Kendrani Akwegi Lamni and Hide claim to Viade both electoral roll the Ming Chanbaga Langa Kene Masimarangi Akwegi Lam the Masi subdivision Asigi village number Yankayum doi Moirang and saying the labor in a Yaning Amataliti. Mapamdu Oliba Pibamasi Yanglaga Miami Punsiam de Lentum Amangata Torpa Yabagi Pibam Labana Additional District Magistrate Bisnupurna Nasiyo Pung Mangadagi Makataba Order Mark Talk to Fawa CRP Sigi Section 144 Makada Mui Mangadagi Hanapunba Tang Numai say Nung Singba Puduna Setpada Atingba Tamcrape Atingba Tamiba area si Sandra Singkongi parking when a seasonary bomb from Yona Assam Rifles and Ladiba Singamasung Sandra Lambi Fawi Manungani Hari
Manipur da handak sahi oina ising isau thokpa marirak sure ngarang numidang leptan sukhiba nongna maram oiduna nambul turel pathoktuna turel asigi nak yata leriba myoi kya ising isau gi awaba mayok ngare isau thokpa matamda sarkar sin loriba thodangbu praja kya na penadre ising isau matamda turel torbanda lebak khara thonba madi seng hawai khara yenthok yagadaba nate ising isau thoktanaba tungkoiba thorang paikhatpiu haina praja kya na phongdorle aso sang si pai bi de department gi mi myam yeng balakpi hoi lila ma gi type ta ngak le ga de myam punamak thungarani mokhoi budi sing handara kanda dum lengbi khraga adum kai ta khanbi daba tieng rama matam sida nong ktang ta ba khusing mising rok thu je kongon ge har ge di tu telong pa bi phajana nei ne bi ipai bu na thambi mi blai sing je mamu tan nei bi nei na bi de har ga ngasi machinery myam le ba sokol ba matam sigi satellite me bing le ba krai krai da kari kari tu khung da amor kai le ge ha bu pu sing go yeng thu pi ga turen khunung teng dri ma kai re tening ngong ka wal khar ga bora da le ba khala ga soi gi isau thing ne ha ba concept sing di mind se di hung do ni ai khoi gi mapi mi paw ri ba department sing gi yam chaw ba asoi ba mani Report Ward number 6 ki mafam kya da su nabul turel dagi patrope sing na imung da sang badagi myoi kya isaw na awaba mayok nare ward asigi cooperator Indrajit na report panchayat maning khosnam lekai huidrom khaidem ningthokjam antem polem lekai asom lekai amade lai khulem big club ki thopu single na koina satuna isaw gi pibam yangchin khre government athu matamda miang sangbiduna awaba taraba miang ngi mateng pangbiu hari kitang jing biu na hai ba sida moi la ka ne ngai jabani lak trabani na akoi taseng na relief ki oina phangbam thokpa sakthung hai ba di flood ki oina awana taraba yung kai myam thumi ba sakthung je taseng na akoi dc da hajar matung da sdo na sdo gi khuthang da sdc na pi ga da bani masi thawa sa da ba se akoi taseng na ai uripo hujom le kai development committee site gi as a general secretary ai ming irangbong gonendro taseng na yam tina nungai ta ma isa da fil taw Amarom da samusang ukuda lampel fatigi sing si thokna ba thamliba water pump set Nepal sing manungda amakhaktama season aduna leiri masina yamlaba ising si thokba ngamdabadagi kari sukana ba phangre athu matamda sarkar gi makok thongba singna miyang sangduna pump sing season nanabagi sang hengat hanbiu haina mapamadugi ising isaw gi awaba mayok narba miwe bana phangdorle kibini adu hujik fawda amade ena singde masi kari gino adi sida natana mari leina ba engineer adagi mantri MLA khudi mafam je laga yengame adum halaga saki adu masi praja khoi usitabai phiba ma leire aru yagire masi athu matamda action lokiraga pam mari mak chalai biu electric pam ju pam mari ni pur pam ni pani khili simda amade ena singde masi athu matam chingna hona biu Amarom da lamsang kendri manung senba haibong pokpi lai kaubu mamangi turel kai badagi haibong pokpi mamang lekai mayai lekai amadi maning lekai gi yum sani amadi lokfam kaya ising tumjin kre mari leinaba singna torban asi fazana semjin dabadagi anirak suboina torban asi kai bini atho matam da mieng sangbiu haina lamna madung prela singna phondrole kholgi me amana phondropada isawgi kudong tiba si hanjin hanjin mayok narba phawda miamgi mihut oina leiriba singna misang sanganai ba thabak sathaba Wakalabasu yang singe hariga lektokiba loinana lona thupna polam sing mioi khara piba makata na tawigano haike napi mayam mangi bese member na ising je sabu yogde imung chandra gadi ising thumba chingde aduna mamang da so usmaina tawi aduna si matam le bakhi bukti yeng san view maning da asobi sing am kai badagi ngasi kaya mon law sigraba degi di pochai mayam ma thaba mangraba sing asi bukti yeng san bi da mayam asi akoi sarkar si leirabra leitrebra yeng san bi dia ma hairaga yeng san bi da base akoi nungai jadi ngarang dagi hona surakliba nong asin maram oiduna turel singi imai su hengalakle impal turel gi singi imai ase warning level gi thakta yori hari edel turel gi oinadi hojik fawu gi warning level yodri hari ngarang Manipur gi mafam kya da sukhiba nong na nambul turel gi imai hengalakna maram oiduna fasoi kendra gi takel gp gi manung san leiba makoi sing maning singjil gi akoi bida leiba yum sam gi mathakta ising na thumjin kibadagi akoi bida leiba praja sing ising isaw gi awaba mayok ngare ngasi takel gram panchayat ki pradhan ke somolata amadi ward number 4 gi member as memsa yongna ising na thumjin laba sing gi mafam sing da satuna hakthing yangchin khre amrom da takel khongbal may lekai gi nambul turel mapal da sanba retaining wall foot sani gi mathakta namthakibadagi ising isaw mayok nagadra haina akoi bida leiba miyam na mi painore masida sunatana nambul turel gi mathakta saba suspension bridge su khudong thiningai oire takel khongbal gram panchayat ki pradhan ke somolata na phongdropada
मकोई सिंग मनिंग सिंजन की अकोइबदा हंदकी नोंजु थादा अहुमलक इसिंग इसाव की अवाबा थेंगनाबना प्रजा सिंह खुदोंग सरो क्या मायोकनरे मरी लेनबो अथॉरिटीना नबुल तुरेल की रिटर्निंग वॉल्स एंड व्यू हाइना फोंदरोके बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट फाउडना सेलिबा थोंजावरोक तुरेल की क्वाक सिफाइरोम थंगबा तोरवाल काइबदगी लो अमदी ngaगी फार्म कया इसिंगना थुमजिनख्रे तोरबान काइबा मफम अदुदा डिपार्टमेंट की मियोई सिंग अमसुंग एनपीपी मणिपुर की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एल थानेल ना सतनु यंगसिनख्रे अमदी मियामगा लोइनेना अकाइबा मफम थेंगननबा थबक लौकटख्रे यारिपो बामो लेकाय लरिक अचौबद लेबा युम इंखोल अमसुंग ngaगी फार्म कया मरुमसु इसिंग थुमजिनख्रे यारिपो म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन एल हरिपियारीना खुदकता मियामगी अवा अनागी फिबम यंगसिनबगी दमकता यारिपो यूथ स्टार क्लब बामो लेकाय की माइकाइदगी थागतपा फोंदरोकले ngarangdagi kanna chukhiba nongna kangpokpi district ki cycle sub division ki manung senna national highway mafam kya da sing ningkhaire lafam kya sing thumjin khre mongpingjang amasung and solul kholgi lona mafam da sauna mafam ani sing ningkhaiba dagi sathok sasinda khudong sadaba mayongna ke nungsak lengone singba jcb na kotholo matung da gari sing chanake modbung amasung kangpokpi ki marakta susing ningkhaiba ki thodok leikhe ngarang digi leptana sukhiba nong asina thanga kendra gi mafam anida sing ningkhai badagi yum ani nansil laktuna amanga ta thokre thanga part 2 gi manung sen leiba ithing mamang lekai dagi pukhambam pasuram kowa amagi yum sing ningkhai badagi nansinduna lupa lak ahum long gi pose amanga ta thokre amromda thanga ngaramda sangadriba yum amasu sing ningkhai badagi yaukre yum adu laisum ongbi ibsna kowi amagini yum kai gi amanga ta thokraba singi mate government na bibina puning singsilli pem uri sede ai tumore jai lu bisu bisu bi na chai dai ni kholi je nu chu ko de ge pho dum khole bani सरकार ने कई दगी खुदों चाबो की तदी पीबीओ कोई से लोइन नंसंग लोइन तेकाय National Highway number 2 Imphal Dimapur lambigi Kangla Tombi Kaithalda British na saramba ukuma ngasi phawba mahut chindok pidabadagi khusemgi isaw thoktuna khunja sing wanare nobit humni phawgi manungda uku si semjin rabadi iram phalagni hari mangba uriba uku si British matamda saramba ukuni uku si simel amata yawdna sab ukuni uku si sing chendabna maram oraga Kangla Tombi Kaithalda laiba miyamna kai thenargi haigu matanda khunja sing phongdorpada इसिंग जे खंगौदना वारं हुमदरागा इमुंग दगे करी दगे लोइना संगागा खंगौदना इसिंग जे लाए अदुगा पुंग अमने चावरबा मतुंगदा इसिंग जे मुहंदगी एमएलए दसु कयारा हन्ना हाइजरे अदुगा जो मसा मक्सु लागा येंबिरे अदु मतुंगदा इंजीनियर दा हाइये हाइगरबनी खोखरबने हाइये अदु सो हुजसी बोदा सरकारना बो इंजनबिते मनपुर सरकारदा हाइबदा लौबिद्रगदि नागालैंड सरकारदा हाइजर दोइरा खंगदे कोइ हुजि लैरिबा फिरमजे लोकलिटी की माइकईदगी मसी अखोगी होनबा याब होनरे अखोइना सेंदोकबा याब मी थादला सेंदोए वाना थिनबा याब थिले अदुबु अखोइना मदु अखोगी होनबगी वामदा हाइबदे अखोइ ngasi बोबा अखोइ सेंदोकपजिं गमद्रे अदु सुमाने सुम तौदना लेरगदे अखोइ जु प्रजागिसु तौदबा यादबा लाकपनिना अखोइदि विदिन 3 days की मनुदा अखोइसि अथु मतमदा अखोइगी मेनेब अथॉरिटी नत्रग एमएलए लोकल एमएलए सिंग मियंग जंबिद्रगदि अखोइगिसि तौबा याब थबा अखोइ लगाइन तौरगन तौथोकपनि खंगदे अदे अखोइ इसिंग थुमनु सुम लेबा यादबनिना British की मतमदगी सारंब पोसे क्या हौजिक पुवारी की मसा अमो ओइना योखतन थमी अदुबु चतोक चसिंगी पांबगी सरुक अमो ओइना लेबा उकु असिदि योगा थंबा यारोइदबा संगतबा यारोइदबा मरमना खुंजासिंग लेबा अवाबा असि मतम कुइना कयाम साना खागिगेदगे हाइनसु खुंजासिंग मखा थंगना हंगरउइ मेन ननगलोइना पौतम जबन नितबल साना जामिते कमातंबी Institute of Chartered Accountants of India Manipuri Sinduna Hompunipal Super Chartered Accountant Day Thorom Simrong de Leba Hotel Classic Grand de Pangthokre Thoromatu the Chief Minister and Biren Chief Secretary of Nabukiso Sogaki Chief Minister and Biren Chartered Accountant Business Sector Finance Amadi Audita Asoba Thodang Lori Ngasidagi Sanaba Horiba GST na Leba Asigi Sel Tungi Pibam Pagalan Bada Asoba Thodang Logani GST Pamdabasing black money the putting Togat Oigani Landamasi Salamadi Matamge value Kangdaba Lamne Masinestaki Sel Tungi Pibamda Asoba Chiting Lay Haiki. We all know, we all understand everywhere that we are not having the financial discipline in the masses, particularly in Manipur. We are not having the financial discipline
and a maintenance of life. This too is very important. The state government will always welcome your suggestions and recommendations on business and financial matters as designated partner in national buildings. It is your duty and obligation to help the government and the people of the state in delivering inclusive economic growth. I believe that our state can produce more chartered accountants, even though the chartered accountancy course is one of the toughest professional courses in the country, and I hope that current members of the profession will provide guidance and nurture to the youth of the state interested in the profession. Works Department की season की बा heavy machinery मसूं खुसु खुलाई सिंह मतम साना Department ता थिंगलक तब सिंह अथुब मतम दा थिंगलक न बा Works Minister T.S. बिस्वासित ना section वात थंग्रे Department से ngasi New Secretariat की conference hall दा अनिसुब थागी review meeting दा Minister ने वापम मसी फोंडो के बने ngasi की मिफम मधु दा Works के Parliamentary Secretary अवांगबाव न्यू माई Department की Engineer सिंह सुसरुआ की खुसु खुलाई वाई की बगी Indial issue da sign to engineer amadi mari lainaba contractor singna daita pugadabani thabak potharaba official sing yauna aranba torma thengrabadi personal liability act ki makhada khusukulai sing adugi sabsaba senfam lokhat pagalwina mari lainaba contractor singi matakta aingo thabak lokhat kani amaromda nong khajitang tabaga governor gi Ras Bhavan secretariat area sanjanthongi officer colony babupana singmom sing ising khudakta Sithonganaba Mari Lainaba Sing the Sukhangan K National Highway da Sing Ninkhari Mapam Sing Gari Satok Sinda upon Matokanaba Engineer Sing Natu Tanda Tabak Lokanaba Sukhangan K Hari High Court of Manipur Gi Advocate Taret Senior Advocate Oina Jignet Tokre Bar Council da Enrollment Tokiwi Matung Ina Singamam Dananjoy Huiram Isorlal Maibam Hamsindra Namerapam Jotendro Yumnams Nirmol Chand Anthems Bimola Sung Salam Rupachandra Senior Advocate Oina Notification Nama Tokibani. How's the Makata Paula to get him a Brematang Luminasi? Ladies Fitness World, Keshambat Junction, Tidim Main Road. Ihan Hanbo in a Hangdok Java, Nupi Kaktegi Oiba Fitness Center ni. Fitness Center Asida, Aerobics, Jumba, Amasung, Makal Kudingi, Bodybuilding Equipment Sutamzari. Adom na Adomi convenient Oiba, Kudong Java Matamama Yenglaga, Sanabalak. Bhai Gurudas Group of Institutions Sangrur Punjab na students ko dingma ki imagination ki path discover tawbogi mathakta knowledge ki importance matik chana pi bama phamni education pi ba khatang natna hayengi yumbiro putokwa institute ni city swara jinge kuri no to ti cha mujhe kari yo city yo chi ni hai Masigi Yoshidi Tata Tisconi ne. Dudi Sanagi Mok Youngness in Viandre. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean, and healthy water. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairabo upaidi Jolip syrup amasung capsule purakaro ayo nangmi dangare oi lebaga chimini segi machana padu ku thabo Matang datang zaroy di kayo. Break metung da taranok sari makata boxing Yumjau Larambi Dramatics and Cultural Union ki Tarasuba Foundation Torum Kayampali Hudrom leke de pangto kre Tormadu da Health Minister L. Jayantikumar Manipuri ki Chairman Dr. Y. Radhesyam Theatre Director Naba Warepa amasung Union ki President Hudrom Jamisu Sugaki Minister L. Jayantikumar na Manipur State Museum asi National Museum on bada Ministry ki ayab leire lamdam asigi mayorol rile laba nat ki polam kya mangsil lakpugum tore masi kanan ba koi khuding maki thodang lai haiki Yare, tambal kanda, atau madu kok nana bagi madu mindset, madu
अदुगी मेंटल प्रिपेयर्डनेस मदु लेतब तारगदि अखु चोकनी है मदु चोकना मदु सुन मयामगी people's participation people's aggression changi है हागदो government representative of the minister moina ai ma'am madu mase thamjau इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी के कबिक्पी में मखादा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की डीएसपी कार मयंगबम रोनी मिटे अमदी नारकोटिक सेल की ओसीपी जोन के पुनब कांगबो अमना अकंगनब पाव अमा फंगबदगी ngasi सौरांगना अयुकी पुंग 3 मिनट 30 मुक ताबा दुवाइदा पोरोंपाट डीसी रोड की डायरी फार्म मयादा हेरोइन नंबर 4 ग्राम सामयांखैगा कोनना मियोय अमा फारे हाइना ngasi इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की नारकोटिक सेल की ऑफिस पांगथोपा पावगी मेफम अमदा फारबा मियोयगा कोनना पावमिसिंग मांग उठख्रे ngasi पुलिस ना फारबा मियोयदि एमडी जाहिया खान से कुंतरु अपोपा एमडी जाकिर खान खेत्री अवांग लेखाई दगिनि हारि मागना हेरोइन नंबर 4 अदु मोरेदगी पुरकपनि हाइना फोंतोर हारि फारबा मियोयदु पोरंपाट पुलिस स्टेशन दसिनखै रशिया दा पांथोकदुरबा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम दा इंडियन यूथ डेलीगेट्स टीम दा योरबा मणिपुर की मिहुत राजकुमार निक्सन बु बीजेपी ऑफिस दा पुनिंग थौरपगी थरम पांथोखरे थरमदुदा हानगी बीजेपी की प्रेसिडेंट शांति कुमार शर्मा यास के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रविंद्र सो सरवाखे मणिपुरी नुपी सिंह युमफम ओइबा हीलिंग टू एम्पावरमेंट की मतंगदा नुमित हुमनी सुमना सतगदब वर्कशॉप अमा DSSS मंत्रिपुखिदा हौख्रे रेसिडेंशियल वर्कशॉप असिदा नुपी मरफुरोमना सरउयारी वुमेन्स एंड यूथ फॉर पीस एंड डेवलपमेंट असिन पांगथोपा वर्कशॉप असिगी मतंगदा डेवलपमेंट की फाउंडर मोनिकाना वर्कशॉप मनुंगदा थेरापी मेडिटेशन पॉजिटिव साइकोलॉजी न सिंगब सिंगे टॉपिक क्यादा नैनगनि हाइखे मणिपुर की खोंजोम प्रभादा संगनारबी पद्मश्री अवार्डी नामरपम ओंबी इबेमनी देवी इकाई कुमनबो उत्पत थरोमा ngarang kwakithel soibom lake te pangthokre thoromoda IMC की कोऑपरेटर एस तिकेन प्रोमपाट पुलिस की इंस्पेक्टर विनोद कुमार सुसुगाखी वांगोई केंद्र नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की सेंग थानिपाल फंगंदना लाक्लिबासी मतंगदा चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पिसिनख्रबा मतुंगदा ngasi yumnam huidrom irom maizrom di iram sipai gi nupi singna चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी ta leba एंटी करप्शन सेल लाक्तन वाकत ख्रे सरुया की नुपी मना फंगदोरपदा मांगदबा सेंग से थबो मतमदा फंगंद्रबदी प्रजा सिंगा कनब खुंजंग चंगसिलगनि हाइखि सिटी पुलिस मणिपुर फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन पुन्ना ngarang BT रोड धर्मशाला खुयाथोंग सिंग मफम सिंगदगी मियोय मंगाना योलंबा हिदा मनागी पोलम सिंग फागलबा मतुंगदा सिटी पुलिस ना फुड सेफ्टी इम्फाल वेस्ट खुसिनखरे सिटी पुलिस स्टेशन द पांगथोपा खुसिनबगी थरम अदुदा सरगाकिबा मणिपुर फ्रेंडशिप ऑर्गेनाइजेशन प्रेसिडेंट SM असाना हिदा मनागी पोलम सिंग मकाताना फागतबगी थबक सतकीगनि हाइखे मिरम दगी लाकपा सिंगसिना कार्बर तोरगा मोइना अपुनबा कईगुम्बा क्राइम थोकदगी अखोई सिटी पुलिस की मतेंग लौरगा मखाताना ड्राइव चथदुना हाइरबा पोलमसिंग असि फागली अदु लोइनोना मणिपुर फ्रेंडशिप ना संचलेबा खोंथांग असिदा बेमदम असिगी मियोसिंग नसु मतेंग पांगबियु बोर्ड न लोवा हंदक सही क्लास 10 एग्जाम दा माई पाललबा टॉपर नेपाल दा बिल्ड्स योर सक्सेस ना मनामतुम पीदुना पुनिंग थोगतख्रे पैलेस कंपाउंड लेबा मसाले में स्कूल दा पांगथोकिबा थोरम अदुदा पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी टी सेक्टर बटा लेक्चरर अरंबा वाई नवकुमार सुसरवाकी BYS के एडवाइजर CS आलोक शर्मा सेंटर असिना महिरोई सिंगबो अफबलंबी दा पुनु लाकले हंदक सही के क्लास 10 एग्जाम असिदा महिरोई नेपाल ना मिथोय मिहल लकपदा मकोय पुनिंग थोगतपने हाइखे मणिपुर नाट की मिंगदा यू सुंगदुना योलिब सिंगना लाइनिंग लाइसोल की तंगाई फदब खर खतमक सुंगबियु अयानब सुंगबिगनु हाइना ऑल मणिपुर वुमेन्स सोशल इन्फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट समाज के जनरल सेक्रेटरी PS रमनी न फोंरोले मणिपुर गवर्नमेंट यू सुंगलग मपालदा थादोक खिनबगी थौरांग पाइकटप यारवे हाइना लोफ असिना चीफ मिनिस्टर दा मेमोरेंडम अमा पिसेलोब मतुंगदा वाफमसी फोंरोकिमनी यू अमदी मयाई काबा ड्रग ना कांगखोंग साइबा लमदम अमा ओइरे नोम कांगदना नुपी हातपा इज्जत मांगनबा नुपीबु सनपोर्ट कुम खलकपगी मोंग अमदा लाकले असिगुम फिबम मसिदा मणिपुरना यू सुंगनर मपालदा थादोकपगी थौरांग नुपी खुनाइना याबा गमलोय हाइखे करबा वाला मनु मोई लागिने न खजि खजि तोर मगा हुजि मोना सुपरनी खंगदा यूरिया हप्तला बंगसुंग सुंगा पासादा थादोरगा मैतै खुलक तय पैगोंद योला सादो तो छि यारोयबा अदु सरकार न थिंगदौनी मोइना तौगदौनी लागी वरगा कई करबा कई तौइनोबा यू नत्रदि अखोय पैसा इनकम लावै हारदि नुपी पुनमक हाना हातोकिरमा दो मोई तौनिंग मा थाक कुछि तौतेरोबा अखोय नुपी वना लेरुबा कैदौ तौइनोबा नुपी बो इजत माला अदुगा नुपी ओक्तबिनी हाइरे सिबो होंगनब्रा हाइबा
yu sungba yaroi yu thaba yaroi da nisa puna mak pung ting da dabuni anu bo sarkar na Mahurol dagi Andro Lifeland onu leba sapu pi Lifeland mapambu sandang chemba maring kolgi songa lokolgi manung da lebini haina pamlo unun ba hor leba si kudak dagi lep kadabani haina Andro gi kulakpa singang kham gandharna phongdor le Manipur Press Club da pangthokpa pawgi mifam amada mahakna maring phurup asi mafam asida lisingama samapal kunthra dagi Andro gi kulakpana ayaba piduna khun tahan khibani khun takhiba matamda makoina sizinaba yaba mafam sing ningtina khangan ki Buariga Sagunar Lava Lifelands Asibu Maring Kolgini Haiba Angapofawi Haugutan Kunga Mapalda Maringi Kunja Tarataro Androgi Kunja Singna Fazilure Haina Media Fondo Livasi Aranbani Androgi Lifelanda Amang Batoksilapa Amadi U Yalak Padagi Wakal Taminanaba Andro Police Station gi OC Yauna Andro da Wari Sananava Kawani Pavanate Haike Lam tu Adugi Punumbakshing City Tasengna Aikogi Poor Father Singuna Leram Piramba Dugumba, Lapamni Moy, the Sena Haragadi Moy Kude Kulendagi 1930 da, the Queen of Masana Suyana, however, 2014 da, Masana Suyana, 1930 da, Mapam Kude Kuleriba, Mapam Dudagi, Lakibani, I do Mapam Kundara, many have Masana Suyana, Hapsagra. Handak class 10 amadi 12 ki exam da mai palak laba Comrade Zati ki mahiru sing opui toroma mangase Grace Colony Tarung da leba Grace Academy da pangthokre Taumadu da Comrade Students Union Headquarter amadi Comrade Students Union Imphal na punna sinro pangthokpani Taumadu da Comrade Zati ki maru bemui kyasu sarwakhe Tarunga mari lenena Comrade Students Union Imphal ki President L Onex Com na phongdokibada Mahiru singbu pukning taugat nabagi pandamda Comrade Zati ki manung leba Com Siru Aimol ki mahiru sing okpani matangi sahida yamna sauna okna pandam thamli haina phongdokhe District Health Society Thawal na CMO amadi SP Thawal gi meng makhada SYPO Club amasung PAC Lilonga khusamnaduna nungai songthamda nomugi oiba lemna langbai kema pangtokre Health Society gi Mobile Medical Unit ki gari amasu yauna ultrasound amasung ate laboratory gi sangeng towi khudong sabu piki ngasi kem aduda CMO Thawal Dr. N. Zendakumar District Program Manager CS Basanta Commando Thawal gi DSP Y Premjit Lilongi OC Riazuddin Sasu Sugaki kem aduda mioi sawagi matata lang bagaloina hidaw langtak singsu lemna piki UNLF ki Vice Chairman Ayakpam Wangpana Lekhidabada Manipur Naga Revolutionary Front na awawa phongdorle Lufasi Chairman Atagi Serolamana Lekhidraba Wangpa Revolutionary Lusing Marakta Lamyanba Lusingba amani Naga Kuki Kangluki Irangda Wakal Taminaduna Tangdu Letaba ama Puraknaba Manakan Honake Manipur Masung Rizal Sida Masana Maromdom Lepsanawi Damakta Mak Masagi Mapunsi Kathokiba Asang Balanwi amani Mahana Lekhidaba Asina Manipur Miamgi Kathok Lamba Lusingba Mamangzare Lusingba Sigi Kongul UNLF na Tungin Naduna Lovasi Henama Pangal Kankatpa Oresano Love Amasung Imung Manunga Nangori Awabadasu Fran Asina Susari Hari Vice Chairman Ayakpam Wangpana Lekhidabada KCP ki President KSS Lava Meeting is all from President gi Serolasina Lekhidrabaga Lisingor Samapal Humbutara Maridagi Loina Rakiba Tanka Kayagi Wari Marik Sumna Paladuna Masoi Taraba KCP bu Punsinana Amadi KCP gi Lanmi Pungkat Naba Honabada Sobo Mating Pangkiba Lusingba Amani Maki Lisingna Lising Ani Marida KCP gi Lanmi Sanglup Miangi Pingang Lami Surasampur gi Sothe Monpida Linkatpangamki Maki Singba Ngamnaroba Laman KCP Namatam Pumbagi Oina Tonsil Horabani Aikoi Punoki Lamjing Mera Oiduna Lamdamasigi Yaol Atiada Pidam Napam Oraba Tawamisa Oiduna Matam Chupada Lehoragani Haiki Maoist Communist Party Manipur Nasu UNLF ki Lusingba Wangpana Lekhidaba Awaba Kontroli Lusingba Sina Lekhidaba Nangoriba UNLF ki Awabada Luf Asinasu Mapung Pana Sarugari Amoromda Communist ki Lalhoda Lekhidaba Military Commander Yendrembam Ibohan Bigi Mafam Dasu Luf Asina Ikai Kumnaba Asi Lusingba si Noaizing Singi Haitupopida Lisingor Samapal Mofutara Mangagi July Amada Kuraki ina Lai Saba Karaga Lamig Apama Kompomaga Khud Thonabada Lekhidabani Hari Hauji Amuka Natim Beamatang Lominasi
Saiji TMT bar ase latest German technology season aduna state of art factory Guwahati na puthok chabani masigi bar ase han basundokpa product oibana kolin zade taken day mapangul kali amadi amaga thajin beheli masi ayamba achauba government agency singna approve tawrba makhalgi TMT bar ne Saiji TMT bar. Vinasya Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Admission opens for 12 foundation course for classes 6 to 10. Class starts on 6 July 2017. Our toppers are first position Priyanka Morangthem, third position Saha Minas, fourth Rosaria Thonausen and Kushi Kumalambam, sixth position Michael Atom, 20th Gatingtabam Hine Devi and 24th Jasmine Hector. Hurry, limited seats. In achievement of 100 days program, Government of Manipur has launched Ujala Yojana in Manipur, inaugurated by Sri T.H. Vishwajit Singh, Honorable Minister, Power, RTPR, Works, Commerce and Industries, IPR, AR and SAT, in the presence of Sri L. Radhakishore, Honorable Chairman, NPCB, NKVIB, Sri L. Leshio, Honorable Parliamentary Secretary, VHE, and Sri O. Nabakishore Singh, Chief Secretary, Manipur. Total implementation of the Ujala scheme throughout the nation. The first Imphal Trade Show 2017. Participants from all over India and foreign countries. Shopping, eating and fun under one roof with free lucky draw. On 28 July to 10 August, Hafta Kaunsi Bung Palace Compound, organized by Socialist Students Union of Manipur. For booking contact 8974681027. Saraswati Coaching Institute, Chimerong, Pangangani, Karak, Imphal. Admission open for medical regular course for NEET UZ 2018. Class starts on 16 July 2017. Special features: supply of study material from Empower New Delhi. Special concession of meritorious, physically challenged and ex-session students. Special concession for those students who secured 400 marks and above in NEET 2017. World-class interventional cardiology at Sky Hospital, performing non-operative closure of hole in heart, coronary angioplasty requirement and RF ablation. Don't delay. Hurry for consultation with Chief Cardiologist Dr. L. Shamkishore for hole closure, RF ablation and other procedures like pacemaker, ICD, CRT, combo angiogram are also available. Combined tutorial for CBSE. Admission open. Third batch class 12 CBSE 6 months foundation course. Second batch class 11 CBSE 6 months foundation course. Second batch class 9 and 10 CBSE 6 months foundation course. Class starting from 6 July 2017. Class 12 CBSE 6 months foundation come exam preparatory course for private candidate. For details contact Combined Tutorial Office Sagulban Morang Lerak Machin Bus Parking. Amagso na tramnok sari makata pausing Janims ki medical superintendent oramba Dr. Kokindroge herangoi thong maibam lekai da lebe yumda boma manga sinumidang pokai kre thodo da aswapandi yahodre police ki makok thongba officer sing mapom du laktuna yangchen kre Numitare ni Sathagadaba Banamahasov Thorum Morang Kendrugi MLA P. Sir Sendrana Hodotuna Sendra Tourist Resort Usara Kamum Thakre Thormaduda Nipunitu Suba Assam Rifle Sendra Polski Commander Sandip Roishu Suraki Morang Kendrugi the Leva Club Organization Kaga Kusamnatuna Kendraski Moribumapam Singda Usara Thana Pandam Tamle Manipur Legislative Ki Assembly Ki Speaker Y. Khemsana All Manipur Working Journalist Union ki President Advisor Singh amasung Executive Member Singh punna phaminaduna Assembly ki Press Advisory Committee ama lingnana bakhana nenakre mepamaduna Paumi Singh Parliamentary Reporting ki Orientation Program sinanaba Assembly da Paumi Singh matik sahaba thabak tawpham mafam thambinanaba Parliament da Paumi Singh khongset sinaba jukhanaki Anglo Manipuri War ki sahi sama soropaga mari lena Cookie Student Organization na Janims Blood Bank khusam naduna EP bagi thoram ama Dulale na leva Christian Hospital da pangthokre KSO ki President Pokting Thangs Lungpheng na haikibada e gi maru ba si sing amadi tam haiba khenaba leite singi mafam da hena e watpada thengneba awaba si mari lena sing na yengsin biu haiki Rims ki Blood Bank ta EP bagi thorum ama Indian Medical Association Manipur Life Saver Manipur Rotary Club of Imphal amadi Blood Bank Rims na punna sinu pangthokre thormadu da Indian Medical Association ki Secretary Dr. Sasindrana Rims ta igi darkar lakpa matamda anaba sing na pinabagi damta EP bagi thormasi pangthokani haiki
RIMS की employees सिंगी थानी की तोलोफ authority ना पीदन लेरे हारे non-teaching employees welfare association ना तोलोफ पीबी नबा हाइजेबदा ministry दगी फन लाखलग पीगनी फन लेटरबदी उपाय लेते हाइदुना लेथोक्तुना लेरे जुलाई 3 फावगी मनुंगदा तोलोफ पिथोक्तरबदी administrative block थिंजनमगा लोयना जुलाई 5 दगी थबक लेपै खोंजंग संगसलगने हारे मसा मसा की पोस्टिंग लेरमदबा एम्प्लॉय सिंह सबसाब थबक लोखटकनी हाइना मणिपुर ट्राइबल डेवलपमेंट कमिटी के चेयरमैन मुंजागिन्स बाल्टेना ngarang thalolda SDO BDO office complex sangab gi thorom da phongdokre thoromaduda health area committee ge chairman ti thangjalams hokep su sorgaki complex aduda SBI ge branch am so hangdoki bungjanging baltena makata na haikibada Federal District की मनुंग सेनबा थालोन केंद्र दा ओजा साम कुंठा मंगा पोस्टिंग पीबदा अमत थबक करमद्रे हाइखी मणिपुर गवर्नमेंट ना अना लाइंग संग सिंगदा तोंगान तोंगान बा मखल के टेस्ट यांखै तरे लेमना तौना बा लाउथोकिबगी मतुंग इना ngasi मोरे हॉस्पिटल दा डॉक्टर्स डे ग मरी लेनेना तोंगान तोंगान बा लायोंग सिंग खांगदोकनबा टेस्ट के खुदोंग साबा मियाम दा फंगनख्रे मणिपुर स्टेट बार स्कॉट्स एंड गाइड्स Tamenglong District Association Sinduna Satarkiba Numit Manganigi Mapalak Suba District Summer Testing Camp Don Bosco School Tamenglong the Lucian Cre Tarmaduda SDO Tamenglong Kasam Thai ZEO Tamenglongs Gaidung Lungs Reverend Romeo Susugaki Kamaduda School Terki Mayre Marfutara Mapalna Surgaki Okul District की लंबुई चेक पोस्ट सकंगदब सिंगना बॉम पोकाय हनबदगी लेखिद्रबा असम राइफल्स के पर्सनल बिजू सरोपवागी मफमदा इकाय खुना उठख्रे इंफाल एयरपोर्ट पांगथोपा थोरमदा मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी ओ नवगिसोर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुरेश बाबू जीओसी ईस्टर्न कमांड यावना लेखिद्रबी मफमदा इकाय खुना उठखी लेखिद्रबा बिजू असम की लखीपुर दगिनी माकी थवाय यावद्रबा हक्सांग अरोयबा मथौ मंगमगी दमकता ngase इंफाल दगी पुख्रे Bishnupur district की मियाम की थबक थरम कयादा मंगजल थाना सरुक यारंबी मरापाइबी लुसिंगबी ओइनाम इबेतोन लेखिद्रे मान लेखिदबदा ओइनाम मरापाइबी लुफ ओइनाम म्युनिसिपल काउंसिल ओइनाम तांगलै हादा ऑक्सोय ग्राजिंग ग्रांट प्रोटेक्शन कमिटी इबुदो तांगलै पुंग सेमगत लुफ ओइनाम स्पोर्ट एसोसिएशन अमसुंग ओइनाम रूरल लाइब्रेरी ना अवा फोंदोख्रे हौजे मखाताना ngasi सानवे पावलो मिनसे ngasi sanu pausing national khokho sanaroi irungbam gokul leifam awang sekmai konjeng leima lewak thiba thogdomada lekhidabada manipur amateur khokho association na awa phongdokre pune dangrang losin kiba kuntramari suba glams marks jab sub juniors aquatic championship ta diving gi nupa masa ge group 2 category da goal hum lore M Wilson na 1 meter springs board ta goal ama high board ta goal ama amasung spring board ta su goal ama phangki Kongba Nandabam Lakai digi Wilson na gold medal ohum lorpada Kongba Students Club na hawa nungaiba phongdokle Wilson haujoje Asmi Sports Pune da training toriba sanaroini FIFA ranking da phibam phagat hananaba July 13 gi kun ga taruk fawa New Delhi da pangthokadoriba Malaysia gi team ga sanagadoriba international match singi damakta India gi senior women's ki sem sananabagi camp ta saruk yananaba Manipur gi nupi sanaroi Standby ohum yawna tarahum doi karokle sanor sing asi July 15 da Delhi report tawgadabani hari All India Kung Fu Federation gi sahi asigi pangthokadaba thorom singi academic calendar ngasi lokthokre Circuit House Dimapur Nagaland All Nagaland Kung Fu Federation yumbu oiduna pangthokiba thormaduda Federation asigi President CL Lama sosogaki tongan tonba champion singi pangthokadaba mafam singsu ngasi lokthokibol loinana 2020 da Japan da pangthokadoriba Olympic Games ta su Kung Fu masana yohanana ba khonagani haiki Sandal District की Kambam Village da Tim Kuntrana Group ani thokna khaidokuna sathariba Kapam Cup Fast Kapam Development Club Invitation Football Tournament ki ngasi sana ke match da FC Kapam Team A na Santhai FC bo goal mari hum da maitho piki Makatan sana paw boy ning thozom dagi phangbegani
Anishuba Khuraijam Ram Narayan Shastri Memorial State 11 Open Chess Tournament ki ngasi taruksuba round loikibada KS Sanjoy amadi S Premjinna point mangamakhay phangtuna mangin thaduna sali Manipur Chess Association ki miyang makhada Juvenile Club Sagolbal Tera Sapam Neragamadi Khuraijam Ram Narayan Shastri Memorial Trust anina sinduna mamang thagi tang kunmanga dagi Nupi Satrang Sanari ama Rentes Sanari Kunmato Yauna Puna Satrang Sanari Yankitaruna Saruk Yaduna Juvenile Club Sakul Tera Sapam Director Satariba Anishuba Khuraijam Ram Narayan Shastri Memorial State 11 Open Chess Tournament ki ngasi taruk super round loikibada KS Sanjoy amadi S Premjina point mangamakhay T Manikanta I Somokanta amadi A Polena point manga Y Pritam K Kunja Bihari A Binit A Sakritombi S Somorendro E Sasikanta KS Merzao Bid Irom S Dhanasandra N Pari amadi K Sepsana point Mari A Santa Mite amadi KS Ratana point Ohumakai N Loken N Danesor Ice Maniton M Dorendro S Kamal Kumar Y Mahesh Kumar Ice Ibuso M Ziban Ice Sanjit M Pisa KS Ice M San RK Lenin CS Danesor amadi A Hari Mohana point Ohum Phangduna Sali Satsariba tournament asigi haying ayupung 13 tabada tarisuba aroiba round sanaragani Sahi asigi haukiba me taranipal dagi kumathoi phauba Delhi da pangthokiba nifumathoi suba National Arm Wrestling Championship da saruk yaruba amadi medal lorolaba sanarising opagi thoram Manipur Arm Wrestling Association sinduna EGC Complex Singamaida pangthokre thoram masida IMC gi Mayor L Lokeswar Hana Minister Oiramba Ojoy amadi Manipur Arm Wrestling Association gi President L Saratna thoramba pusing oiki Pangthokiba championship aduda Manipurna gold taruk silver Nepal bronze taruk puna medal kun phangduna nupi gi overall team champion oikibani K Sarasandra Y Mirabai KS Bimal L Thoimani amadi M Betsana pangthokiba championship aduda official oina saruk yakhi Thasari boy hojimaka na ngasi nomi lokiba engasai pau lobise Ngasigi oikiba ay ngasagi pauda ICAR lampai patigi pinagpapaugi matungina ngasigi khwaidagi sakiba Celsius degree kuntaret dasmik ahum khwaidagi ingba Celsius degree kunmathoi dasmik taruk nungsita yawba ising manilgi sang ayukta sa damar putara mga nungtilda sa damar putara oiki Ngasigi nung suki bagisang sa masuk na taruk dasmik 8 mm ni. Loisalop tamu pausing Manipur su Goods and Services Tax GST sanaba hokre. Sendra Moirangini Thangagini haibo wahogda Moirang amasung thanga ni gimarta saunu ongkhatnare District Administration na CRPC gi makhada thingmathangkre. Amadi ising isang thobada sarkar lorba thongdangbo praja kyana penedre ngasigri este minu piso pau matang slo jire ming tabri sing amukhana khronjare Advanced Coaching Institute, Nagamapal Lamabam Lekai near Reams Road. Largest, trusted and premier coaching institute in both arts and science. Position holders in COSEM examination 2017. Second position science, R.K. Babysanath. Third position science, Victoria Ngangbam. Second position arts, Guneshwari Nomaitem. Third position arts, Thokpam Dolin Chandra. 8th position arts, Pavam Bruce. Admission opens for foundation course for class 11 and 12 in science and arts streams. CBSE and COSEM. Foundation course for class 9 and 10 separated for CBSE and COSEM. Facilities available: well-experienced teacher, regular weekly test series, smart class, study materials, library, Wi-Fi net, separate boys and girls hostel, van service, canteen, monitored by CCTV camera, hidden microphone, biometric attendance, private security. We have separate batch for morning and evening. Please contact 730-8911-67.
लाए हजिक्ति ख्वाइदगी कन्बा मपांगल गलनिना ब्लैक टाइगर सीमेंट लेंग सुंगम ngमु अवाबा फोंदोकसबा थोंजू चिगोंगले मखोंग डेवलपमेंट क्लब की मतम अमदा जनरल सेक्रेटरी ओबिरंबा लोइनेना मतम सांगना लेकाई की थबक थौगाई कयादा सरुक याबिरंबा लेट श्री निंगथौजम कुलबिदो सिंह सन ऑफ लेट एन थंबालंगौ सिंह थोंजू पार्ट 2 पेचू लंपाक मखाद लेबना इखंग खंगौदना हौकिबा तांग कुंतरुक निंगथौकाबा निमित्त लेखिदबदा क्लब असिकी एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंह यावना मिनिट अनि तुमिन लेप्तुन अवाबा फोंदोकी लोइनना इमुंग मनुंगना थिंगनाहौरिबा अवाबदसु सरुक याजबगा लोइनना लेखिद्रबगी थवाइना ईश्वर की मफमदा इंगना चिकना लेरुनबा ईश्वर की मफमदा थौनिजरीबा सेक्रेटरी थोंजू सिगोंगले मखोंग डेवलपमेंट क्लब फ्री डेंटल चेकअप कैंप पांगथुकजरगनी पोरोंपार अयांग प्ले रोड जेनिम्स गेट मयाद लेबा इलाइट डेंटल एंड ऑर्थोडेंटिक केयर असिना मियाम की सेवा तोरुपा चही अमा मपुंग फारकपगा मरी लेनना लागलिबा जून की तांग 30 अमदी जुलाई की तांग अमदा मफम असिदा फ्री डेंटल चेकअप कैंप अमा पांगथुकजगदोरी इलाइट डेंटल की एक्सपीरियंस लेरबा डॉक्टर क्याना पांगथुकजगदोरीबा फ्री डेंटल चेकअप कैंप असिदा मियामना लाक्पीदुना इसा इसागी यागी नुंगाइतबा सिंग यंगथुकपियु मदमग चुनरबा इक्विपमेंट क्या लेरबा इलाइट डेंटल एंड ऑर्थोडोंटिक केयर असिना पांगथुकजगदोरीबा फ्री डेंटल चेकअप कैंप असिदा दरकार ओइबा हिदाक लांगथक क्यासु लेमना पिजगनी मियामना फ्री डेंटल चेकअप कैंप असिदा लाक्पीदुना इसागी नुंगाइतबा यासिंग यंगथुकपियु फ्री डेंटल चेकअप कैंप असिबु मपुंग फानबियु हाना लापदा खुदुंग चाबा पिजगनी कंगनजरिबा इलाइट डेंटल एंड ऑर्थोडोंटिक केयर पोरोंपाट अयांगपली रोड नियर जेनिम्स गेट 10th नवकुमार मेमोरियल अवार्ड थौचोम नवकुमार मेमोरियल ट्रस्ट सगोलमांग खुंद्रापम केंद्र इम्फाल ईस्ट न सिंधुना इंग लिसिंग अनि तरेतेगी हौना चही खुदिंगी लेप्तना सथरकपा मिथोय मिहेलबा माहिरोय सिंह अमसुंग तोंगान तोंगानबा हिरम कयादा सकनाइरबा मियोय सिंहबु ngamjaba kodol piduna pukning thogapegi thorom sahi sigi oina lakliba July gi tang ani nomaijing numit ki numit yungba matung pung 12 makhai tarakpada tangkam awang lekai youth club amadi thokchom navakumar memorial trust ani na khut sanaduna TAYC ground tangkam awang lekai da pangthok saragani thorom asida miyamna saruk yabiduna kundrapam kendrabu mangjil thaba kendrama oihanna ba honabada pukning thogapiyu haina sinje langjari ba singi maikai degi nunglungna paujanjari Admission open. Rank holder amadi sport kilamda mai pakpa student kaya puthokraba Manipurda amatangairaba training center secure Janus ki tagelpat. Class 10 फाउगी मनुंग द लैबा अंगांग सिंगी ब्रेन फगननबा कॉम्पिटिटिव एग्जाम कया द काननबा मखल कयागी संडे एंड हॉलिडे द ट्रेनिंग पिजरी मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्वांटम स्पीड रीडिंग शॉर्टकट मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन सेकेंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट DMIT पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अमदी सिंफाफा नव टेक्निक असिनसिंगबा थाजी मा खुंगले याम नेमम ने तो सिदा कॉलेज मा याम आयाने दायल दला जंगा दादी ल याम पानी नम दे अति याम पानी हाने रेन थबे ला यंदक तिफो ला आइने सी ट्रेनिंग जे तमुदेगी आइने भावा तबंबा दो याम चुंगना नमे दो कावंद्रे क्लास 6 मथकी ओइना सॉफ्ट स्किल एंड ग्रामर सु हबसरी प्लीज कांटेक्ट 9089366606 Power Chemistry Need Kesampat Lemazan Lekai. Admission open for second base 6-month regular medical course for NEET UG 2018. Class commencing from 29 June and 6 July. Morning shift 6:30 AM to 7:30 AM, 8 AM to 9 AM. Evening shift 5:15 to 6:15 PM, 6:30 PM to 7:30 PM. अना हंतक 2017 की नीट माई पाकपसे केमिस्ट्री की पावर केमिस्ट्री याम चाउन क्रेडिट पिजनिंगे नीट 2017 पास तौर